Praise God. So, the reading oras, tuloy tayo, dinadal tayo na palabas about the blood of Jesus. At naisurok kala kayo dagiti na dumaduma nga panakausar ti blood ni Jesus. Okay, kat ituloy tayo na dyan, ini Exodus chapter 12. Hallelujah. Ulitin tayo basit, yan nagpatinggaan tayo na palabas. Erugik ijay, verse 21. Exodus chapter 12, verse 21. And Moses called all the elders of Israel together and said to them in LT, that was Pasaka, translation, go pick out a lamb or young goat for each of your families, and slaughter the Passover animal. Okay? Ti daduma Passover lamb. Ti daduma met Passover sacrifice. Tiket na sa ulay ay, di alaan da nga karniro or kaling nga lalaki. Ket isu da jay ti usarenda ije Passover lamb. Verse 22, drain the blood into a basin. Then take a bundle of hyssop branches and dip it into the blood. Brush the hyssop across the top and sides of the door frames of your houses, and no one may go out through the door until morning. Handa nga rumwar ijay. Ije balbalay nga ayan ti blood. Okay? Till morning. That's verse 22 and verse 23. For the Lord will pass through the land to strike down the Egyptians. But when he sees the blood on the top and sides of the door frames, the Lord will pass over your home. He will not permit his death angel to enter your house and strike you down. Verse 24, ganda ito verse 27. Remember, these instructions are a permanent law that you and your descendants must observe forever. So makita yun dyan. In verse 25, when you enter the land the Lord has promised to give you, you will continue to observe this ceremony. Okay? Forever. Timbaga na po Diyos si Jai, pero ma-explain niya madamdama. Verse 26 and 27, then your children will ask, what does this ceremony mean? Verse 27, and you will reply, you will answer them. It is the Passover sacrifice to the Lord, for he passed over the houses of the Israelites in Egypt. And though he struck the Egyptians, he spared our families. Amen. Gapu ijay, nga Passover lamb. When Moses had finished speaking, all the people bowed down to the ground and worship. Okay. So, about the blood, iti topic tayo. So, na ito series sinadal tayo na palabas. So, iti reading nga paset, kanasan pa na surat, kahit kung ay parang ka na kayo, the blood against the power of death. Iti may isa nga usar iti blood against the power of death. Ti
tidara kontraan na wano busur na ni patay. Amen? May isa na dyan kailangan makita tayo, iti power, iti blood ni Jesus. So, dahito makita yu pa lang, nga tinakausara na dahito ket kadagi Israel houses or families of the Israelites. Ngam kita nyo, sublian tayo verse 21, ibagbaga kiday, the blood is against the power of death. Then Moses called the elders of Israel together and said to them, Yatimbaga na kalakwada, idi inornong na isuda, go and pick out a lamb or young goat for each of your families and slaughter the Passover lamb or animal. So makita yu jay, tibilin, nanay jay, mangala kayo, iti lamb or young goat for each of your families. Kailangan nga aming nga family ti Israel at the time, adda ti kalding da wano karnero da. For what reason? Dajay ket partiyen da, ta isu dajay ti Passover lamb da. Isu dajay ti mangisalakan kadakwaday jay death nga umay. Ket ti aramidan da verse 22, i-drain da the blood, iti planggana into a basin. Ket mangala da ti hisupo, di sanga, ket isawsaw da iti blood, ket sada i-brush, iti dorpos, iti balbalay da, dati instruction ni Apo Diyos. Blood, nangalaan da iti blood, ijay lamb. Apay nga alaan da rin ay kanikarga iti dorpos, iti balbalay da, isu na da iti Passover. Passover lamb. Tiket na sa wen, na isurok rin na palabas, ngano, when I see the blood, kunan ay Apo Diyos, verse 13, Exodus 12:13, I will pass over you. I will spare and protect you. Amen. Labsak da kayo. I-preserve ko da kayo. Amen. So, no makita tayo dito yung arod, iso nga kailangan nga aramidan na daday. So nga i-drain da day blood. Ti animal, nga Passover lamb. Kailangan da nga i-drain di ay, tasada ikargay day doorpost ti bay balay da, ket saan da nga pumanaw, handa nga rumrumwar ijay, ingana ti agsapa. Kasi ijay nga rabi, ag biyahi ni patay. Spirit of death or angel of death. Ket apan napatayen, dagiti amin nga inauna nga anak. Isu nga pati Israel, no awan ti Passover lamb da, no awan ti blood, nga ikargada di doorpost ti balbalay da, pati isuda, matay, ti anak da. Pati animal da, kasi. So, isu nga handa nga rumrumwar, tanurumwar da, basol dan, numatay da. Tawan di protection ijay ruar. Ti ayan di protection ijay uneg. Ti balayda nga ayan jay blood. Amen? Apa nging kargada jay blood ijay doorpost ti balbalay against the angel of death. Han nga sumrek jay angel of death. Nga mangpatay kadakwada. So na dyan bagbagak, nga kadag ito yung panawen, uso ti lockdown, quarantine ni Jebalay, agkulong kayo Jebalay, and even nagiti kakadwa, nga believer kung kunade dyan, biblical mat, ti quarantine, kakukutan na nagito yung verse.
So kano nga agkulong tayo met, ta lumabas ni corona. Ni coronavirus. Ididangdanggak dagijay nga even dagiti kakadwa nga believer ikukot na dayay iso nga agree da unay di quarantine. Okay, that's good. Pero no kitam da ito'y ada tinamiss dayjay. Tinamiss dayjay ide pa nakai-quarantine dagiti Israel ada blood. Ijay doorpost ti balayda. Ngam dagiti nga quarantine no awan ti blood still nga sumrak ti angel of death. So nga very important nga at the blood ijay doorpost ti balayda ta isu ti kitaan ni Lord. Amen. Isu nga ora kukulong kay jay balay mo no awan jay blood still ata nga maatak ka. Nawatan niyo din. Dahil haan nga mo ti science. Apay amon gamin ti science, ti power, ti blood ni Kristo, malaksik ka rin na born again. Against the kitli ijay. Kunada nga minamaag dahil tang ibagbagayo, kunada. Ngam isugayam ti usto. Kailangan nyo nga maadal na gitoy. Ti science, awan ibagada nga blood. Ngausaran tayo dito'y COVID. Baksin lang daw muda. Pero in the Bible, no mighty angel of death, kailangan nyo ti blood. Because the blood is against death. Isunga tata, we need the blood of Jesus. Ti pangikargaan da dito'y nga blood, ijay, balbalay da. Ngam tatan, tayin baga na Apo Diyos, dyan ay baga tayo tatay, nga na ito'y kat, i-observe you, no aramidan you forever. Kadakwana, di kapuunan da. Pero kada tayo tata, adan ti new covenant na ito'y. To, iso nga ialak ijay. Dito nga message sa'yo ko typological tata. Idata, alaan daw, ulitak manen, alaan da di blood, di kargada di planggana. So nga isumot titultuladan dagi day pagan dagitoy. Ngayon masaksaktanan, no? Datin may ditoy nga kasi ti aramid na pelang. Nga mayat tayin may ka, tamaawatam. Okay, kitaan nyo ijay i-drain da di blood, ikargada di planggana. Then, mangalada iti bundle of hyssop, nga dito, hisupo, ket i-sausaw da ijay blood, sada ibras ijay balbalay da. Ngam ti ikastada mo tayo, ti kaskastada da gidi lalakay, nga kitkitak, isausaw da da jay belang, day kwanti runo, di bulong ti runo, sausaw da matijay, ngamhadang ikargay di dorpos ti balbalay. Ti kasada iwarsida jay tao. Hanga kasjay. Ya? Iso nga kunada nga, da kami mang sursurut ijay, kung kunada nga mahanda ka di masursurutan. Yan. Dajay, daytoy, pangkontra kinipatay. Pangkontra ti angel of death nga agwork. Ket amuyo tatangarod adalata deta. Ada kami ti duwa nga death dito'y Bible. Ialak lang det apno mawatan niyo. Ada ti angel of God nga talaga nga angel of death. Ngano matayon ti tao isu dati baon ti Dios nga apanen mang escort. Dagijay ti kinbagi ijay. Okay? Ket dagijay ti trabaho da, ti duma comforten da jay family nga namatayan. Jay ti aramidan ti angel. Nga madamet ti death nga fallen angel. Ito ti grabe. Kasi the angel
Ngag angel of God, no matay laangan day tao, no ni Apo Diyos ti mangibaga mangikadeng matayan day ay, sandan to agkuti. Ngam ti problema daytoy maysa nga death, nga fallen angel ni Satan, pumatay ti haan na nga tsimpo. Are you getting something? The angel of death, nga may sakit ti devil. Ngam no, the angel of God, nga pan mang escort, di amuna kasparigan, lakayan kat, ay matayan di, ang kayo escortanan. No kunana, pipiya pa lang di ay. Ngam da ito'y ngay demonyo, kitaan tayo, ito'y Hebrews, chapter 2. Sa tayo agsublima naman dita. So, mapantayo, ito'y Hebrews, chapter 2, verse 14. Dalan maawatan nyo etap na umuwi kasayo nga mang claim ti healing nyo, protection nyo. Nga mausaryo the blood ni Jesus to protect you against death. Tapno handa tayo nga shortcutten ni Satanas. Bis ko maabot mo ti 70 to 80, narabid na nga 50. Tinaduma, tiyamuda, basta matay, in plano ni Lord. Haan ngagpaiso diay. Padasin nyo nga adalan di Bible, adati intuding kumani Apo Diyos nga tawen tayo. Ngam adati na duma nga saan da nga naabot ti jay, ti shortcut ni Satanas. Ngam ti inudengdenggan tayo, no natay ti aksidente, iso ti signo na rita. No natay ti bartak na kayo na itugtog, iso ti plano ti Diyos nga katayana. No niripda ket sada pinatay, isulata ti plan of God. Naglawag nga haan. Amen? Isunghan kayo malalilaw kadagitay ng interpretation. Nga umay di mahinyo no mamingsan kat amin nga matay kat isu ti plan of God. Hangag paisureta. Adu sinortcut ni Satanas. Because he came to steal, to kill, and destroy. No ni Apo Diyos ti mangibaga, duwa manen jay, judgment. No judgment, kas kini Herodes, sabali manen day, shortcut lat na day, tanakabasol isuna ti pakatayana. Ni Ananias kina Sapphira, nga ini-strike iti power ti Holy Ghost. Judgment dagiyay. Ngamno ni Apo Diyos kahaan nga judgment, kada tayo nga believer, isuriyay. Amen? Ti usto. Hallelujah. Kailangan maawatan niyo di ay, pero minsan kat, adu tinagdagak kat, ay Apo, isurwampi man dagito'y kakabsat. Di amuda amin nga matay, sikat ng patay. Wala ta, iti bagada pa, di tarpaulin. Inala ni Apo Diyos. Niya nga. Are you sure nga ni Apo Diyos? Tinangala, no sinundo da ngay ket inpanda ijay hadis, akasibak nang, ngam ti amon tinaduma amin nga matay, napan ijay langit, iso nga rest and peace, kung kunada nga amin. Oh my Lord. Agpaisukas lapang ay ayo ti panunot tagita. But the truth is, hangag paypaysuri. Tilang ag rest and peace, jay natay nga daan pamatik ni Jesus. Isong mayat, tayo may kayo tadanggan nyo di. Hanyo ngay alaw nga shortcutten da kayo ni Satanas. So, because God's children are human beings, made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. The Son ni Jesus yan. For only as a human being could He die. May sadel nga makita yo, apay nga naglasag, hanggang nga matay, nuhaan nga aglasag. May sadiyay. So makita yo dyan, only by dying, yay papatay na,
could he break the power of the devil who had the power of death. Magito niya, apay nga naglasag ni Jesus. Dadya lang gamin ti paraan tapno mabalin na nga matay. And ijay ipapatay na, ijay nalaang nga mabalin, nga breaken, jay power ni Satan. Ijay lang pa nakatay na nga maabak na ni Satan for us. Amen? Nga ni Satan nga dito'y the devil isunat ti adaan ti power of death. So nalawag nga ni Satan ket death. Oh. So nga nung umay ni patay, anyo nga mo, anyo ibaga, ay si kada ito'y Apo Diyos. Baka ni Satan diyay, so nga use the blood. Believe in the blood of Jesus. Ni Jesus natay, ijay nang in shed jay blood na for me, for my family. I-apply yun diyay. Amen. Tahaan nga rod nga amin nga matay kunak ni Apo Diyos tinangi kedeng adat ni shortcut ni Satan nga haang kumanga kayat pa lang ni Lord nga matay. Amen. Mauawatan nyo kumariyay. Ngamno umaingay dagijay, angel of death. Anya ti usaram to resist, to fight against that death, the blood of the Lamb. The Passover Lamb. Iso nga very important. Iti blood of Christ. Iso nga in may isuna tapno matay, tapno ished na di blood na. Tapno masave tayo ijay angel of death. Kaya patay, nga pumatpatay dito'y lubong. So nga doon tipat patayan na ti saksakit. Nagadu iti usaran ti devil, manggagamon, dagiday, witchcraft. Nagadu ti usaran na to kill people. Sakit, kenda dumapay. But now, may bagbaga, anya ti power tayo to resist him. The blood. So agsubli tayo, iti Exodus. Hallelujah. So, iti verse 22, makita yo, ikargada iti doorpost ti balbalayda, at ibras ta ijay, ket saan da nga rumrumwar ijay, ginggana ti agsapa, tay jay nga rabi, agbiyahi the angel of death, nga pumatay. Tikayat nga sawan na doy, hangga rumrumwar ijay balay, nga ayan ti blood. Kada tayo matata, haan kang rumwar, iti covering of the blood of Christ. Haan lang nga nurabi, nutatan at all times. Haan kayo ka suminsina ijay revelation ti blood. Kailangan nga muyo sa dinuman nga panan niyo, you have the blood. You have the blood of Christ. Mapangkay di Manila, amom you have the blood. Baka the hold upper ejay. Adati espiritu ti aksidente ejay. You have the blood. Amen. Oh, hallelujah. Tidak duma kabsat manen, usaran dati blood, into no kwa, naikat no agsapa, naikat manen no agsublida, nagkararag na po Diyos, kuburan na kami tidaram. Tono nagbiyahidan. Dadaman na Manila, sublida to'y bagyo. Apo Diyos, kuburan na kami tidaram. The understanding da, might ikat the blood.
Hangag pa iso mag-ikat ti blood, tilaan kay ikatana in your mind, in your heart. You do not know the message. Amo iter aramidan mi no kasjay, thank you for your blood. Kasi latapay ka na kami. Kanyak. Nagrubat kami, thank you for your blood. O Lord Jesus, nga na-receive me. Adda ka na kami in our bodies, our families. Today doing a biyahe, thank you for covering us. You are our shield because of this blood. Ito na, napan kami Manilag, subli kami, thank you. Still nga the blood. Amen? Adda ka na kami because we believe in Jesus. Han nga na din naikat, iso nga alaam manen, ta naikat te covering mo, idi tatay. Sino nang ikat ngay? Sika. Because of your doubt. So nga kailangan, if you have Jesus, if you have the Holy Ghost, ka binilib mo nga ni Jesus sa daking ka, bilibam nga jay blood na imarka king ka. Kailangan amum diyay, aging gana nga da Jesus king ka, bilibam jay blood na. So nga hangkarumrumwari dyan nga covering the blood. At ka kumakanayon dyan covering the blood ni Jesus. Amen. Kanayon mo mat, kaday ko na iserubin, kanayon mo nga ibaga, you are washed and cleansed by His blood. Tati nausaran dyan, surok rin na palabas, binayadan na amin ng basbasol tayo. Amen. Okay, next, 23. The Exodus. For the Lord will pass through the land to strike down the Egyptians. But when He sees the blood, kita nyo, tingka na yun, iti 13, no makitak ti blood, kuna namanan, dito yung manan verse 23, no makitak ti blood, niya ulit-ulit dito'y, no makitak ti blood on the top in his sides of the door frames, the Lord will pass over your home. Labsana, di balayo. Di kunakti ka sana, nung nakita na di blood, kas pergan dito'y pulpit, nga dito'y ni Apo Diyos ti apan mangbantay, kasjay. Lumabas ka patay, ang kamusumsumrek dito'y kasjay. So, nung makita na di blood, iso na ti mapan. Awan ti sumrek dito'y nga death. So, nung makita ni Apo Diyos ti blood, your faith in that blood, ni Apo Diyos ti work. Haan nga basa-basa nga jay blood ti mangpuprotekeng ka, God will come. And you know, God is everywhere. So ti Diyos ti mangprotekeng ka. Nung makita na jay faith mo, jay blood, tatang a new covenant. Amen. So I believe in the blood of Jesus. Nga nag-ayos si jay cross. Ti pangikabkabilan da ijay old covenant, ijay doorpost ti balbalay da. Pero jay blood ni Jesus, ijay cross nga naipahid ijay. And that's for you, for me, if we believe. Oh, hallelujah! Amen. So we need to believe in that cross. We need to believe in the blood of Jesus at Calvary. And I shed for you, not only for individual, for your family. So I claim you as the family you. Kitaan nyo, the old covenant, kalding, karnero talanda. But ijay new covenant ni Jesus. Iti Lamb of God. Passover Lamb. Amen? Sublan tayo manan, iti new covenant. Typological, iti preaching tayo kunakarod. So old and new. Mapanday di 1 Corinthians chapter 5 verse 7.
Get rid of the old yeast by removing this wicked person from among you. Then you will be like a fresh batch of dough made without yeast, which is what you really are. Christ, our Passover lamb, has been sacrificed for us. In the Old Covenant, the Passover lamb da, kalding ken karnero nga lalaki. Amen. Iti Passover lamb dito in New Covenant ni Jesus, lalaki. In the Old Covenant, no nabasa tayo dahil surok na palabas, mangpili da timel nga lamb nga awan ti pakadilawana, awan ti rugit na, awan pakapilawana, awan ti defect na, ti pilyenda nga lalaki nga lamb. Idimat in mind ni Jesus, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world, awan met iti defect na. Kailangan nyo ti revelation, no kastoy ti preaching, because dagitoy, gospel dagitoy, kailangan may reveal. Ulitak manan, ti Lamb da ijay Old Covenant, ditoy, Exodus, lalaki nga awan defect na, titiliwan da ijay. Din mind ni Jesus, awan defect na, because He is the Lamb. The power that the Lamb in the Old Covenant is so they work out ni Jesus as a Lamb in the New Covenant for us. Hallelujah! Kailan makita yung nagiging revelation about Christ as a Passover Lamb? Ni Jesus, si Passover Lamb tayo, karnero kadakwada. Inala na day blood de karnero da, inkabil na day doorpost ti balbalay da. Ni Jesus met, napani day cross, ijay nga naibitin, di blood na nag-ayos si day cross. Mamtimay isang application na day, alaam tatadi tabalay mo because your body is your house. Apply that in your body. Inaramid ni Jesus ay the cross, but you need to get it. Alaan you to die by faith in your spirit, soul, and body. Because only that blood, ti kabutang ni patay. Amen. Ijay lang nga naabak. So kailangan makita yung naabak ni Satan ijay blood. Woo! Ni Kristo ti Passover Lamb tayo. Anya ti Passover Lamb, isura jay, ti kitaan ni Lord jay blood na jay, kat no makita jay blood jay Passover Lamb you, I will spare and protect you. So no makita ni Ama nga Dios jay faith mo, ijay blood jay Passover Lamb tayo, nga ni Jesus, He will spare and protect us. Kasday di power na nagitoy. Okay, tuloy. Sublit here in Exodus. Typological message. Okay, no makita na the blood, the Lord will pass over your home. He will not permit His death angel to enter your house and strike you down. Anang ay palubos. He will not permit the angel of death to come. So nga na ito'y blood nga na ito'y, de ko na ni Sir Ruben dati offensive weapon, defensive weapon, na ito'y blood kat pang offense, kat pang defense. So na ito'y mang
cover king ka, mangdipin sa ken ka, tapno saan da ka nga serken, the angel of death. Ni Satan, aming nga demonyo, death ti awag karakwada. Kati sudat mang parparigat ti tao dito'y lubong. So nga ti pangsanggam the blood. Okay, verse 24. Remember, this instruction are a permanent law that you and your descendants must observe forever. Permanent law. Amoy ito, iso nga tinaduma, gaputan baga nga permanent law, kailangan i-observe na forever, aramidan da pa lang dito, mga alada pa lang ti blood iti animal. Blood ti lamb or goats or calves. Pero tandaanan nyo, daytoy inararamid da, aging gana nga umay the Lamb of God. Din may the Lamb of God in-stop na dagijay animal nga offering ta isunan ti na i-offer forever. Isu nga forever nga talaga. Daytoy han nga may cut ngamting kastana nag-change. Hanan nga lamb or goats ti alang tayo ti blood na tadin may jay sacrificial lamb nga Lamb of God, Passover Lamb, nga ni Jesus, ini-stop na dagijay old, ini-stop na dagijay animal, ta isunan ti mai-sacrifice forever. Hallelujah. So, no need ti animal, because Jesus is enough. His blood is enough. Hantayo nga sagaysa, nga mga lati karnero per family. Ta isunan ti Passover lamb tayo amin. That's good news! Hallelujah! Okay. Isu nga, na-stop na giday, pero tinagtultuloy nga sacrificial lamb, the Lamb of God, which is Jesus Christ. Alaan nyo, day faith is blood, nga day blood na gayam nga day isutin, pour out na, tapno biliban tayo against death. Verse 25, when you enter the land, the Lord has promised to give you, you will continue to observe this ceremony. Well, isungarod nga din, may ni Jesus, kunak manen, iso natin ang aramid ti seremonya. Kiti seremonya pa ngay naramid na, di blood nan tiin, pour out na. Di sarili nan tin offer na. That's the gospel. Amen. Isu nga, dagidyan makaawat kini Jesus, iti sukat na ni di Passover lamb, iti sukat na ni di nga ceremony, di gospel ni Jesus. The blood of Jesus is enough. Ano ti mas powerful? De kalding wano ni Jesus. Panunutan niyo mas powerful de lamb wano ni Jesus. Ni Jesus nga talaga. Tituktukoyon dagijay nga offering iji old covenant. Isu nga din may ni Jesus. Isu na tina i-offer to destroy the works of death. So, you need to believe in Him. So, nga nagiti saksakit nga pumatpatay, tati purpose lang mati sakit is to kill you. Apay nga numamingsan kat Christian kat ma-experience na riyay. Numamingsan ni allow ni Apo Diyos nga maka-attack na gijay, tapno bilibom na ito'y. Tapno agbiro kati pagkamangam. Ngam tinaduma nga ron numat-attack da, bis nga kumamang da dito'y solution of God, sa bali ti tartarayan da no, ayan na solsulin ti lubong. Imbis nga adda ni Jesus jay solution.
Ado ti matartarantaan niya nga ipiman ka saan da nga amo nga root the word of God. So we need to preach. Alam ti may isa nga kadwa, idiabatan, hindi nagsakit, pinadas da aming nga sensya, hanga tumalab dagiti inarami dagiti doctor, iti next nga move na, napanda kum konformi kadagiti adakarkarading na, konformi na kadandanunan da nga lugar. And still latang akaslahanger nga nakukutong. Ket kunan nagijayan kakabsat na ta inaramid dan amin, pinartida kanon amin. Ket awan lata, tururayan da na lang lungon. Nyangay nga rod, narami tayo amin, ket awan lata met, talaga mapangkay dyan lungon kasi. Pero praise God, iti kukrusade tayo. Hindi napalpalabas nga years, nag-crusade tayo dyan loo. Di abatan. Di nag-crusade tayo dyan, in-invite na isuna. Din-invite na isuna, in May, at nakitak nga talaga, nakutukutong. In May, kataday dyan, agdangdangag, kaya nag-minister tayo, may isa nga na-ministeran, na instant nga naagasan. Iso nga tata, iso na ti may sa mga itultulot ti pastor tayo, papastor tayo. Nagsubli di mayat nga bagina. He is so strong now. Amen. Makita yun ay, iso nga mo yung amin, di kunak ti problema ti tao, din may ti problema, ti nakastruck ti basol kini adan, di tinangkos ti problem, kat nakastruck mo ti demonyo iti life ti tao. Halang nga sin, ti sinumrek, death, sinumrek pay. Amen? Nadya Romans 5:10, nakastruck ti basol, kaya nakastruck ni patay. Because of sin. Sino nga nga rod, iti amuyo nga solusyon na diyay? Ni Jesus Christ lang tinmay nga lang solusyon ti basol, ti lubong. So na lang tinang solusyon against death nga nakapasok ijay life. Iso nga, no recibam ni Jesus, kat agayos ken ka jay blood na jay life na ti agwork, i-control na, i-conquer na jay death in your life. That's the power of it. Iso nga hanga kung konforme gamin turturungan nyo kadino, dati problema yung kinipatay, jay blood ni Jesus. Tipapanan nyo. Ang kayo nga mapanikaduan mo lang ni patay. Nga misudararamidan ti tao because they do not know the message of the cross. They do not know the message of the blood of Christ. So nga tinaduma kakabsat, foolishness kadakwada, iti gospel, the message of the cross, but the gospel is the power of God to save His people. So nga kailangan tayo nga ag-receive ka na gito'y nga message about Christ. Tadumteng ti tsimpo kung hangar dapol, madinton ti tao da gito'y nga message. Ti kayatdan katagidayin na inlulubungan nga mensahe, mangkilkiliti ti lapayagdan, but now, still pa lang nga may pipreach ni Jesus. He is still alive. So if you believe in that blood, the Spirit of God nga dadito'y earth, ti mangkabor king ka. Katamu yun kinukubaran da ka ti Diyos, ahaan nga ikatan ti Diyos, say covering na, ura rikos-rikos ni Satanas. Iday abay mo, tagberbirok nga rin ti alun-una na. Ngamuray, ngrrrr, kuno ka na nakat, mabutang ijay blood. Iso nga handa kang alun-unan, tapuison kanya na jay blood ni Jesus. So nga oray, ngrrrr, kuno na nakat, hey, oray kong kunami jay, apeng handa ka maalun-un? Because of your faith ijay blood. Ngam na awan blood, ngam, kuna na nga lagus. Because awan te kabutang naking ka. Uray mangara ka kung konforme nga anting-anting mo,
Sikbabon da kalata at ikabutang na the blood. Are you getting something? So nga niya ilaban tayo ken patay the blood of Jesus. And that is forever law. Karnero idi, ti pangalalanda, but kini Jesus tayon tay sunat karnero ti Dios. Verse 27, Hallelujah, and you will reply, it is the Lord, or it is the Passover sacrifice to the Lord. No saludsudan da, apay da ito nga ceremony nga aramidan tayo, apay da ito nga service. Baga tayo, da ito'y ti Passover sacrifice to the Lord. Ket kunaday, for he passed over the houses of the Israelites in Egypt. And though he struck the Egyptians, he spared our families. Amen! No agsaludsod to di tao, ijay nga service, nga aramidan di Israel, dito iti isong batyo. Aramidan tayo nga dito nga Passover lamb. Tayo di ni-strike ni Apo Diyos si taga-Egypt, nga na, pinatay na dagijay, nga inauna nga anak da, kuna na ijay, in save na tayo pa, in save na pa iti family tayo. Hallelujah. So, ano minsan may strike kumati unbeliever, ngam sika kumahaan. Ako ay kararagan tayo nga protektaran ni Lord Isuda, pero nga ron nung madida de blood, may strike da. Ngam kada tayo nga the blood na, malabsan tayo. Blood of Christ. Mapantayo ijay revelation. Last part of our message. Revelation chapter 12, erugikti verse 10 and 11. Okay. Nadadadalan tayo. The blood of the Lamb. The blood is against death. So ano, dahil ito I have the blood, I have the blood. Dati may isang service nga napanan mi, nga there mi nga very dry this service. At edi madamahad ang worship na gini kakadwami. Agis struggle ak ya ita very dry this service. I want the power nga work. At nalagip ko na ito'y blood ni Jesus. At kung nakday, I apply the blood of Jesus in this service. Ito na ito nga place, amin nga power, iti demonyo, angels of death, madalusan kayo by the blood. Kung nakday, ken amin na ito nga tattao nga na dito, nga kinukontrol the spirit of death, maayusan kayo ti blood, maset free kayo. Di magbagak na day, rugi na the presence of God nga work. So, kailangan mo i-apply the blood, iti sarili yu, iti family yu, iti negosyo yu. Amen. I-apply yu the blood. In-apply da iti old covenant, iti doorpost ti balay da, nga mi-apply tayo katababaan ti pamati. I-apply yu, iso tayo sa usaran mi, de kampo karkaroon ni Isaac at kunana by the blood. Kunana iti nga dengdenggak. Karkaroon no, ada mariknana nga nagbisita kanya nga sabali nga spirit by the blood. Ito no, in kukwana day blood, in apply na ijay, sana usaran man jay fire ti Holy Ghost. Praise God, tanad-adal na mo tiyay. Amen? Kasi ay, tanohan yung amo, awan ti amo yung i-apply. Kayo lang agpakararag din, kararagan na kayo ni pastor kung saan nga nag-click. Ti amo yun, awanan. Amo yung gamin, no, ada ti rikrik na mo, no, ada problema. Kasla awan Diyos. Kasla awan presence of God. Ti mariknam kat
pain, ti mariknam kat tajay stress. Ngaman mo nga mo, God is still there. Because God is everywhere. He is within you, in upon you. Ngam ti mariknam gamin dagijay pain. Napadasak na for how many times? Ngam ilaban ko lata, I believe. Adalata kanyak ti blood. You're within me, Father, Son, by the Holy Ghost. This body is your temple. You are with me here on earth. You will never leave me nor forsake me. Ilablaban ko rin ito ti mariknam ko amin ng katot-ot kinsanaang. Malas dagide kakasayin ti umay dangiwat mo. Kalabanan nyo na jay. Kat no di kayo lata mo ti lumaban, mabalin nyo nga usaran di ko na ni Sir Ruben, kasangkir kan kini Jesus. Awanan ti amok dito'y. Karkaro no awan nga talaga amumon, amo ti cast out, amo ti power ti blood, amo ti lihans, amo ti confession, meditation, worship. Amo nga mo di paidalan ti Holy Ghost. Ano minsan, idalan da ka ti Holy Ghost. Imbis nga matuturog ka, kung nana kiti bumangon ka, kating kaglag-tulag-tu dyan, agdayaw kini Apo Diyos, nung kunana kat. Anuhan mo nga mo di ay, kunam nga, apay nga bumangon na kat ka, amom nga ruden, nga. Kunam lata, ngam dagida ng para siya kat binmangon da nga talaga, kat bigla nga na-strengthen da. Amen. Kasjay gamin na ito healing nga dadalan tayo. Iso nga isusurok na kayo tinaduma-duma nga anggulo. Because in my life, I have so many experiences about these things. Iso nga kailangan makita yo. Okay. So, ilas tayo. Verse 10, Then I heard a loud voice shouting across the heavens, It has come at last. Kunada, salvation and power in the kingdom of our God and the authority of His Christ. Amen. Ket in my. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth. Ide heaven niya. The one who accuses them before our God day and night. Kita nyo, pinatakyas da ni Satan. Kaya di kakadwa na ijay heaven. Handan nga apan agidaru-darum. Pati aramidan da nga dati. No da makita da nga basol mo, hindi darum. Kini Apo Diyos. Okay, tamde, kat kunam ti saom nga kastoy, mapinalti di jay, bitayon mi. Kuna pandagidaru-darum. Iso nga dati pangukuman ijay Bible. Iday heaven, ni Apo Diyos ti judge, ni Satan ti paradarum, ni Jesus ti defender. So ano ako, umay, di mangidarum, ni nakabasol ni Ruben, kung na iti. Di ba kailangan nga penaltyan tayo? Kung nandiyan defender, agpaiso nakabasol, inaccept dak, akas, advocate na, kas attorney na, binayadak na di basol na iti cross, inaccept na diyay. Kunan mo't na di defender, kunan mo't na di judge, tak, kunan na diyay. Case dismiss. Binayadan the blood ni Jesus, si basol na di, inaccept na, so nga naabak ka satanas, kas diyay. Iso ako na nga inabakda ni Satan ijay heaven by the blood. Yada, verse 11, And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Yan. Pero, ni Satanas, natinag dito'y earth. Nga si pupungtot, verse 12. Hindi nakita na nga natinag, permit tipungtot na.
Therefore rejoice, O heavens, and you who live in the heavens, rejoice. But terror will come on the earth and the sea, for the devil has come down to you in great anger, knowing that he has little time. Basitan ti chimpuna. So when the dragon realize, so nga ti dragon, so the devil, so nga kita nyo, baka the dragon, de balbalayo, baka kunay swerte, that he had been thrown down to the earth, kinamat-kamat na de babae, nga nangianak ija lalaki, nga dayay. Hanga dayay topic tayo. Ti topic tayo jay, na tinag ni Satan dito'y earth. Ket permiti pungtot na. Adati apan na kamat-kamaten, datayo dayay church sa ta. Baka manan nagbutang kayo jay. Tedadalan dayo dito, ijay heaven na abak ni Satanas by the blood. Apay nga tanga na abak by the blood, awan din naka-specify ngayon kastala nga ng abak ijay heaven by the blood. But I know for me, tinbagak tatay, nga pangukuman ijay heaven. Adati tagadarom, kunanakit, timang idardarom na tinag, na abak, ijay kaso. Ulitan nyo ay, so nga, that's my revelation, that's my analyzation. Ngay jay heaven, na abak jay mangidardarom, iso nga intinagdatoy ni Satanas, si Paradarom. Kaspargan siya kuma, nakabasol na istasyon nga dayay. Kailangan nga pinaltiin tayo, Apo Diyos, kunada. Kunan mo't ni Jesus, kasi inaccept ko ni Jesus as my Lord and Savior, my defender, my attorney, my advocate. At amo namat, amo ni Jesus, nga amin nga basol ko, I believe nga dinalusam by your blood. Amen. I believe nga nasanctifayak by your blood. Wash and cleanse by your blood. Kung kunak ija attorney, kunan ni Satanas, pinaltiyon tayo. Kunan ija attorney, nalpaskon nga binayadan. Inaccept na din bayad ko. So nga bayad na yan, Ama, kunan ija attorney. Agtak-tak ni Father God, tak, awan basol ni Stasyo. Naabak ka nga gidardarom. Kati, inkasana pa nga naabak, inbabada pa'y ditoy. Pinaikat dan ijay. Kasam nyo ay. Amen. Day tinaabakan ni Satan, the blood ni Jesus. So, kaya tuba ti mga abak? Amo ni Satanas dayta naabak isunan ni Jay. Isu nga basta numang judge ni Apo Diyos katamuyon jay blood. Not guilty. Hallelujah. Nadalusan dayta nga tao di inawat na dayay nga bayad ni Jesus.